Kanisa, somewhere banyeta church boy, mwe banyeta, so such kind of names. So hati nyowe umukora kwanje kakuransi yo kwikiriza nakura mu kanisa amagara ganje gakurana gakundo kuhereza ruhanga. Nakurana kukunda praise and worship. So ninjira no konekera bono cyayi mukire ruhanga kajata wene kwano kura umurimo. So hato gwenwe Julius Wili. So yes, all right, mwe bari mnonga abarebito abarunja bankore Media TV kandi the leading online TV in Western Uganda na Uganda yo no kutwareza hamwe kandi tubantu bajangu fira ankurizina ryanje Beyazine ZDJ Serebo wambara nyongera kubirusia ninye spokesperson Western bloggers over 36 districts ninye spokesperson kandi erizoba turyaha offices zitu za Nkore Media murembo rwambara nwe tukushangwa abwa services nyingi zone zo kubanonda kumanya zo kutwenda we are there for you. Ntwenda tusime abantu bona bakuwatchinga bakusubscribinga from day one up to date and keep sharing the link, keep inviting your friends na bagumene ba watching na bare vintebi eshaje rizoba nyine umujenyi witu wa man mureba ruha majuta na nibajango atiri cyari kwefuta dienyonyi so omusama ari hanu nanye kandi no mweshongozi wa inspirational na gospel music amweta Julius Wili. Julius nakwakira Nkore Media offices na TV yitu Nyamurunji na marobwira abantu batakureba kwa sere microphone ndi kubuza so ntimanisa wareba na rugo inkiteza nkajantire kandi kwate for you norwo muntu wa man mnonga. Julius nakwakira ninye nakira ubarukunyakira ari Nkore Media TV nashimirwa mnonga abo mu gishogo okuntayisa ninyoha microphone biruwaje nagire asharamu ajodire ko kigarikaho just because of disclaimer betakaje nagire kati nkaje nagaga kuyaho nimpereza mu chance nabandi kuja vision ora Brad Sparks rero nakora je kintu so itwenka Nkore Media nitwendeza kandi twende kintu kikure nora tukachitandika abandi bagumana vision and that's what we need for the betterment of our industry. Actually na ni mayanto runyankore to kuruma ningo ruciga aweji orinyankore ni numanya amazina ni Julius Wili kandi ndi umweshongozi wa gospel nabashemerwa nanye nashimwe kuba ari Nkore Media TV kandi reading mu Western Uganda no munsi yona. Julius Wili kuri kayo ndigireyo mazuma yabaro kunyakira ejeshana bwo rukoma kwanyo nareba waka nga mazire mu wiki ni sima ruhanga. Amina. Orukuture wanaenda kuma Julius Wili na zarwa hina rugai tutandikira Julius Wili nazarwa mu kichweke kirukwetu cyakegegwa mbwenu kunkubandi yo mu cyaro ndiyahaka ahabutaka hunkurire kitakurine mondi nimbandi yo muri Kegegwa niyo yindukurga kandi nkoro obuhereza ndukora biro mu gospel ningasi obuhereza obubyeshongere byenjiri kusya amakuru marungi abantu abakwirema amani abantu abaremerirwe abantu abayine bitekateko bingi nangwa n'abantu abakunda kushemerwa abo kwa gospel yo inengere yo kuvibing ameka kuteka harevendizo gospel nebyo kurya byo mwoyo byo mubiri common soul daga nembasaga mbo mwoyo mukiga wachikwato kundi nebyo kurya byo mutuma nemere yo mutuma. All right, yes Julius Wili nutuna chegegwa na ninjangu n'abanyoro batoro. Kegegwa actually it's a mixed sub county over district ko kurembara mbara nekibuga kungano iza kushanga mabanda bakabera zona so mbwene ensiyona ninjenge hatuka zwanje so abantu bana bari abakabera zona sati mukafurukirayo ninga okaza mukamuriyo niyo bashwe ngurubari ite tukafurukirayo get you nico nakugera ndikando kwe tuba twazo muri Bunyoro to region okay so abantu bacegegwa bari bate abantu bacegegwa bari kurungi tibine shonga binamagara marungi mbari y'ibintu bir fresh bikurwo mu itaka direct tugiye bikurwo mu itaka. All right, urukunde Nkore Media tongera kwijusa utakayebwa kugira ngo offices zitunze bazirwire Monday to Monday
kuruga kasheshe ibiri mpaka 12 zo mweyaziyo for different many services, videography, photography, online broadcast, live streaming, promotion, marketing, talent management, talent bookings na nezindi services nyingi munonga. Hati nyono manya nkongera hona nekinde cyo kuja nintero rushece konka mu Burundi nimba nindya brand. Okay. So hati nakujera nti Julius wagwani utakajoro tikando mwana wagwisi. Anyway, uko turuge yo ninde uryo muntu wedini munonga tujangu uryo muntu wo morokore wo mujunwa katoliki protestant. Okay. Who is Julius Wiri spiritual? Julius Wiri no muntu uwikirize Yesu Kristo. Ombugufu nkazarwa umurundo gwa kabiri. So ikiba kweta mwenu ombugufu born again ninga sabarokore. Abarokore abenkiriza iyo burokore. Sati uryo morokore. Ndiyo morokore. So ato waje nguryo morokore arohe bivuze bituguruka ntano kunda kunywa cyo kunywa kikusharira aho tuza kugura. Konganyo waidu. Okay. So tuza kugendera yo mpora. Julius Wiri twija tuka omuntu kwakubuza ntwendo tusigere kishani. Who was Julius Wiri in childhood? Ombuto bwa Julius Wiri akari mwana ki? Julius Wiri omukorgo mbuto bweye wakumureba kurgo mu myaka za from 0 age. 0 age No kawiyahika nkurire ahansi yo musinje ogwo kwikiriza. Akuru mu kanisa samwe yabanyeta church boy amwe banyeta so such kind of names. So hati nyowe omukora kwanje kakuransi yo kwikiriza nakuru mu kanisa amagara ganje gakurana gakundo kuhereza ruhanga. Nakurana kukunda praise and worship. So ninjira no kunekira bono cyayi mukire ruhanga kajata wine kwano kuru mu mogo. So hato gwe ngo Julius Wiri. So ukoryo mwana ari kunda nko kugamba munonga restaboni icyonje cyo kwanda cyine ninjira kore hamba nje cyonje ne cyabace no manya no gamba munonga ningasi nja uko no kumanya ugamba actually mbaba dar restaboni ningasi kujya ngo babara babi konka ninjanti no buhango bw'umuntu aro kitwa bakuzire kuja ngo to kumara dakikisha tubatakwesiri nibenda bareba beno bakureba ohiha kuba ohina hori nebyo kushisha so konga gani nyowe nganda kutamuromberejo. So I was so gentle and humble as well. Uko kunda kuzana mezano cyo nkangunda kusamba kapira ompira gwe aya ngandoroka ishomero atkande jo aba habitimbi ayishomero at least tutwe mu game tuti kandi aho nyonka nkomao abo garkayo after classes aho nyonka ni nyurishiro mpira mpaka shahemwe kapira mwe nkonkani ngakunda ukono kundo mpira. Julius Wiri ni wetu inahari ngore medio kutureba kandi tondera kwirusango yo kumireho kandi oshare ndo banywane bawe. Julius Wiri tumwina tuzaganira mpora then tumanye ne details mpaka tushitira kugera nti nora twatanga tukujya nti no musama mafuta gacha muri kwa genyonyi as we speak right now. Ona ntuza kwikayo. So Julius Wiri atandika ashomera hi ahereza akomanka hi okushoma kwanje kushoma kwanje nkashomera primary yanye kajimara Nkungu primary school egyo muri Chege actually ter muri Chegegwa by then kerchurura but currently at Kazo district. So kandi kunizire nashoma secondary yanje kajimara kabuga parents secondary school iriyo kumurika mwenje obano umanyayo I don't know. So niza na mara senior ya Mukaga kachikora Kamwenje secondary school kandi kunarjiraho hata na diverting kandi naza mu mutumo gundo gukunda sente after senior 6 wajeroti so hata ngokuyata akasente kaje kandi kwetaga karanye nareba ntine dreaming simekwa ni chasing isimekwa ni nyurusia fweche kene taga sente zina 20. So ko jantere kandi on the sente first. All right. So warugaho ntwenda kureba Julius Wiri ijata kurugo mchachi kora cyo mwana ari hambo kugira ngo atandike kweshongora. Okweshongora kwanje by the way tingutandikira mu Uganda. However much no muna benchi nkiri mu secondary kandi nyeshongora
bikangezaho nyeshongora ngezaho kokana njyano Ozo mu chenge school choirs uko zibozira aha school choirs izo nkanta kira kuburamu so scripture ni such kind of stuff nkanta kira kuburamu ko ngato kweshongora kwanje kandi kugira ntintandike official career yanje zanje zanchiro kwa hera ho imbirendi tutakagira hero tutakagira yo watandikira kweshongora ko watandikira hero ojo takugira ngo urugece gegwa ujero kandi kanza hero. Yeah, it was all about connection. Yeah, karo mwana munywani wanje akatwe nakora yoko. So hatwiyarijire yajati tomwana ubu ntubasa kumconnectinga afunu mu rumaje kinte cyayo kora. Atakara bari available reka tumconnectinge dan kakore. So mwen connection na revanti nchikoresha chango munonga. Passport code. Passport kane ganjine. Iwe. Passport erga passport ya kwe kantu turamnonga no makonda passport almost emyezi nkamunana passport sento zine ebyo kweta jizo bine konka zo gamba nogwe ke yanjire eketa ruhoji so hata uchikanteganisa munonga konka finally njaro hanga kangarukamu utaka ogogo mwana takije kugira ngo hari opportunity nkejo iwe nko kuruganso ko rwabiro ne kitekateko cyo kugira ngo basa kutemba nyonyi kitekateko kikashitarume aho ngo mazuma ganje ko wahuriro kuzahero ko kuna huriro ndo kuzahero aya yamshira we inegere ichi soundinga mahwe shahezo nono shamwenu wajitemba nchakari echo chiro kubyama tukurabiro iyo to kubasa kubyama mazuma garuko chikanza mtu chanteganisa mnonga ngata kurota ntinchira process very difficult almost chikantwa rumaka gona ndu processing but finally chikachachira so ozahero zakora ki kazahero nakora umurimo guna beni nkora kandi nkora umurimo gwa security akora muna gutamburamu ihangeri yakata hati nkahano yo mu ihangeri yeto bakweta skari no maba skari baskari to bitukureba haba kumas aya mama jamu security konkano yana barshi askari ito niko tukumweta yes askari gura gate igora gate ejo abagiga biza uri ngai I know agambiriwe so uzayo bijenda bitaro abana bakugira ngo nibazayo bahikayo mbere tibibonera ebintu nyakigira umurimo gwo kubana ukora na conditions zo kubana ukora muko kushanga conditions no manya nabana wasakwa no ukora no munju ninga sino korobwa housemaid ninga sobwa houseboy konko shange ntabanda bokora no kureba nko mwana so ati inchitanaho na hariya ekendizo yo kushanga wantu umuntu ayizere gukora no mureba nkomuhu yara abantu batakureba shanga umwana uri nkomwana umwishi for example nibena ngo tembenga madaraso konga kandi as in life ya burijo social life na treatment n'abantu abashanga no kuwa coordinating nabo amazima berangendire kubi ato bwa security kunosha no baburimo kwate mundu yokaza yo wayegere muchaka muchaka kandi kuriya tubakwata mundu in fact na policemen tubakwata mundu kandi tingareba ko police ayine mundu atabako bazine nibo ba aho kwa tino in fact tingareba ko muntu ayine ekibakweta any kind of weapon tinga mureba emyaka imazireyo ati so okaza yo mwaka ki kaze umwaka gwe 2020 almost emyaka eshatu down yes so konga kandi ebya weapons amazima garugo tibiriyo so kuriya like nkamere mije ya security noshanga umuntu just no kuguiding umuntu kamoreke shikire uka just to following procedures kujanta abantu basigarari procedures zikuba ziri mu mwanya within the area don't do this taraba utakoresha nuko so that is Julius Willy so atiko ikayo ukugendo tine program yo kujangu kuno okuza kuruga kuno kotakatandikire kweshongora serious music atiko iko kwe tekateko cyo kuja lekantandike music kija sha byari ekintu cyo njya chikan dropping up however much nkanchi no mind konkuna chireyo my target amazima gachabe chiriyo mind yanje okora sente money but ekintu cha music sigara cyo kuratara
something that is sealed within you ekintu kikuba kiri omuri iwe ati nkiwe mazima garugo sirebu wambara ine kintu kiri omuri iwe wotakikozere kamera microphone wotagire mu kamera ninga soka kwata microphone nono urangu hine kikuburaho wamara nka wiki ningo kwezi noya hine kintu kikuburaho so music yones gaire kugoberere kukuratara no shamwe hine cyaburaho mu magara gawe so nanye kuna rebire na jant no I have to start nyine kutana kama mazima garugo this is the time, this is the right time nathan ko kweshongo urukuruga kuno kotakazaga mu studio ndokuruga kuno kanajiro mu studio mirundi yanje ibiri kaza mu studio ndi musini yatu inecha shongoro cyo wayeshongwire by na yeshongora izanaga kane shongo ndi musini ya 4 konka kubabyire bya mano koje no mu studio koje no mu studio within 2-3 hours mushira jango cyo shongo cyawe irokota ochitwaro ikayo play ngoro ochiteko mizindare mango chubura so washara wahura byakutamotika mberekere najantere kambanze posing kunda fune chirukweta gisa nkore music classic ati kuriya jotom ofuna studio nkahi aheru aywabe orori studio kujifuna in fact if I'm not mistaken echeshongo cyo kubanze cyane indondiwe kina yeshongwiri omushiro wa koze recording yanje akari mu Cameroon konka nabwo production najikora Uganda wencho ya katinde equipments ninga studios zuri kumara just wakajata nyine ka PC kanje na ka microphone ntuyiya no recording amara kagawe wachirewa so in that way nagaba ko coordination na producers abari mu Uganda bankora beat bajinsinchira na practicinga na kwa rehearsals najino mnywano wanje wajitai najitai beat twa recording amara katwagasinduko muihanga shira ya soze cheshongo ya kwa mixing and mastering so cheshongoro chikakorerwa cheshongoro chikakor nuko kunzeni nkora by the way wakore byeshongo byanye binyine byo kumanya nuko kunzeni arona video yitwa herukere gukora ya so good ya tukajikorera aha na kuriya nanye nagitamu twa mixing ekintu cha so cheshongoro ati okija wa connecting utano go mu Cameroon ya kutandikira mu Cameroon in fact by then akana akora ahuna beni nkora no yabe nakora yanja tat nibasa kukore shinde cyo rukwetaga ko no chikunda anawakana ishongora ku rugenyuma umuyihangariye hata nuko twachikozere tutyo so mwatanuka mwakwataga na music yabagita twayiya life yo korera music aheru kandi target audience target yawe dio kudera ngo play ngo mu Uganda how hard is it or how easy is it man it's difficult awenshonga obuna beni nkora music production by then nkabantine kugira nti nkati nyine mnywano wanje we na promoter ninga sinyine chi in fact na producer una unkugambe wankorire na nkeje audio yo kubanza nkamuha Facebook so mwenu noreba nti amazima gargo konka kokusigara mu system wasigara gukora ikintu kandi urukikunda hinero hangu kwa kwizana gita habantu mpora no bugano imande takushana so niko kunizire ndio niza naba connected n'abantu abentanzo so ukatandika necheshongoro cha echeshongoro chikwetwa ni ndondiwe how does it go cheshongoro icho chitambura kiti yo mwirima toine tara oshovirwe oryo muchina toine dara toine buyambi bona oryawo wenka notekateka toine na ansayona konka mukama nakumanya oryo mpakatsi nokora tori kushashurwa noyetwa busha nogaywa tori kubarwamu oryawo wenka noshasha toine na mani bambi konka mukama nakumanya cheshongoro cyo uri kucyandika nimporera lyrics ariho embera yabe kuruho kugira ngo chikuzamuta obwirobo kunashyireyo embere ke so complicated nareba situation uko yabere tambara working condition okwemera ebintu nke byona
hata umuntu atangiye kwandika nawe uracyantaha munonga nawe uracyangiza ndeba abakozi ndeba abantu imbere tutamburamo konka nyegumya umugere yo kwegumya tkonga mukama nakumanya however much things are complicated konka mukama nakora ki nakumanya so hatu nkuna ihira undi kucandika niyo message yawe yarigira warugaho message ya ijo muto watanduka wandika. All right, Julius Wili niwe tuina umwishongozi wa gospel and inspirational songs kandi arimuna tutebeza story about his music na life story of course. Twija ekeshongore cyo kucyarize kushobora abantu bakacakira bate? Actually recipient y'abantu ekeri so good ekeri nungi munonga abwenshonga no muntu wabata kucenga rurumi kuyaba urekeshongoro kuyaba uramu mukama nakumanya enjere okuflowingamu no kuchitamba just abamwe bakabura mukama nakumanya so umuntu aba so inspired uracamukwato aba kibaso touching amagarage so abantu bingi bakachikunda munonga mazumu. Ojo kurasa yo ceshongoro cha kizana kurasa yo ceshongoro chikwetwa ne twetaga Yesu chichina kurasizo oitere yo kama okabanza kumara meza ngayo otakatandikira kweshongoro kamara miezi nka mukaga so close to yes otakageze ndagaje ntatere kantandike mfune production konka chikachirumu ndukuchura konka ndakumanya noha izo kuchiraka hi checkinga online studios obucha kuterori ajangu studio okuchishashora just 1 hour we kagamba nturuchashora uchashore shahemwe agamba ntinge mtwara 5 batikayore why all right Julius Wili twaturu muno tebeza ekeshongoro cyo kubanza cyatambura girl first song oyiriho biri byasiniye tu twene umunywani witu no bamweta yaganakira kubyete byeshongoro byentu so oyiriho biri ekeshongoro cyabandize cyatambura cya kabiri cyo bakacatira batakurudira cyo kubanza ekeshongoro cya kabiri kikaba kirunye munonga message yacyo kandi nacyo nore message ya kike very strong so abantu bakacakira kandi cyabakoramo umuntu so tingwaza kukigambo bingi konka bishikaba kirunye abantu bakacemera nituro kwendera program yitu yerizoba kandi ni Bezin ZJ Serebu Wambara nyongera kwijusha ninye spokesperson Western Bloggers kandi ba blogger bona baburenje bwizoba content creators world go in business yawo nonda kujitomisho gabantu just come through nkore media kwatagane nanye kandi wanonda kutera Western Uganda ukurabero mu ba bloggers ba influencers tiktokers content creators we are there for you. Use us in any way you would wish to use us as long as tichiri negative oba tichikushisha. Back to you Julius Wili tuzaceshongore cy'abantu bakunda munonga I think nanye kenyine ceshongore cyo nikunda cha so good so good ceshongore cyo cija chita akuba hari mu story ine story yinkuramo na video yacho wareba ine story cyo kumanyisa ceshongoro so good ntimanyisa ceshongoro so good ntimanyisa nti particularly ntugambari Ruhanga so ntugamba Ruhanga ntunumurungi ko kuza kureba imbere yakurabizemu ibinde byakorire aho watandikire buri omwe ine story yo kuteringa buri omwe ine mbozi yakwasa kutebeza abantu kandi ko kuza kuranza mu mbozi ya buri muntu wena oshanga nti Ruhanga ina hamwihire akamusiya harevo yashime kwa nasimira mu Ruhanga kimuretera umuntu yajya konka amazima garugo kurigire bindebere nabikinangwa no kubyamankimuka Ruhanga n'umurungi so hati so good aho nte kwizera bacandika eceshongore cyo candika bwireki kandi ushoza bwireki actually okwandika kwanje nyowe ebyeshongo babiruho bigwire biryaho byamire so ecyanye no kugena nka picking amuntu kan picking image hatereka menshi nayongera so byumva biruho be relaxed so eceshongoro so good cyo producer wachukoze noha producer wakoze eceshongo cya so good mbamweta Mozeso ari mu kibuge cya Kampala so nacho karusindika maraka process ni yejo process kwa biti bodera bati orudera kuri hata ugarura kuno yo bahereza na no gukora wake yeye akwereza final product asa no murimo shuare yeah so ceshongoro chikorwa
okisindi ku kitombantu ekyeshongoro kya so good nimwe byeshongoro biri kukora kurungi nekakuri utakakirimu akakiretire kusukuruma abindi byabandisi ekikuteekateeka niteekateeka nti maybe abantu abamu kurugirira kuna nifuna feedback amwe bakaba bagira nti nyowe kunkashangira TikTok nateekateeka maybe ninga mu Nigeria abokuba production fro mwene bintu nkebyo so ningira nti kandi n'ekina n'orurimi turwaba rwa hanu honka ohiro rwaba so orurimi nubasa kwikabara hamwe hona no mu Kenya kikabugana no mu Nigeria kikabugana so ushanga nikakora impact ya man muno. Alright, twereze ka akapera ka so good. Okay, so good. I can now testify, your redeemer and the healer. Oh, on promises I stand. Ooh, your name is above the others. Ooh, so let me keep doing your will. When the storm comes, I will call your name, 'cause I know you're ready in my boat. You're walking, you are so good, so good. Jesus, you are good, you are good. You've been so good, so good. I get you. So, ekeshongoro ekyo kya so good. Wachileta video yakorwa King Wire? Ikakorwa TK Wire. Wire TK. Yes. So cheshongoro chashora. So far iwe wanoreba. Kushanga okozere music yo tandikire otari hano ya omuka ka music ya uri munetambura omuka. Noko saka kuryoki akwaye nabarya batakumanywa. Yes. Kaba kweshongoro. Ninteekateeka ekintu eki nkiriga omu connections okwo kuba connected abantu n'okukoragana n'abantu ninjura ekindi na n'emicwe ahabwokuba omuntu nobasa kuhika muntu nimbasa kuhikaho konka oshange engyeri ei nkukoraganamu niiwe etari nungi so hati ekinyambire n'abantu b'omuka abantu abari hano ya ground abantu abo mbere connected nabo no banyambire kushanga nti music yanje nebasa ka radio stations ka TV stations ka bloggers abenjawulo ka media platforms zenjawulo so nuko kakoriya ko konka taro kintu cyamane kiriyaho yes wile Julius ni wetu inaha kandi turi muntu rero kuhendera na no kujanti Julius wile banze otuganiremu hato ubwo ijoro mu Uganda kitwine ninga hato bonjizoro mu Uganda nyizire for good abo kuba nobera kuri yakonka twine kumanya social life netubanza kandi na ministry netubanza so na career yite twetaga ku building ekirote cyo kubina nacyo kibanchi kubanza of which wor kuri ya nono shamwenu nokore kintu ninga shino promoting ekintu konka product etakozere ki etaro so hato kwiza hanuya nyizire for good kandi ndo if it's for booking nimbandho for any kind of occasion amazima garugondo performances to expecting you collabos we're expecting some collabos and I'm trying okukikoraho. I'm working on it nokora byeshongore binde birungi na videos enungi akasya karogo mwaka gutaka hwire ninga ogu mwaka gutaka hwire amazima gargo nimbaragan santin tsakore ikintu cy'amano kusinga ibinde bitube twakozere yes Julius wire ni wetwine kandi abaro abantu abari muno batureba azo mbakutureba aruma bishikini babuza Julius no yas gomuka ninga Julius achiruho so indekateka bicha bari mbabuza bari mu comment section so mu comment section omo kubara buze nza kubagarukamo babuza ninye spokesperson Julius wira achiruho ninga Julius wira tar mufumbo as of now konkano muni nkorari yecho au kwa chiri very important yes you know what ibere ningito tujuro utwasonga makakum kandi mwe tumwine kushonga makakum abogoba eshaizi emyaka yinyine nimbasa nindanze hari munonga
ani mukuranze hare kwanje so jibaji masa nimbasa kwesongera maka kumbu so mbwenu echo kitakaba teganisa kare sebo mtukurira twine Julius Wire kandi umushongozi wa gospel twahuremboze yendi shaka tuganira nawe kandi nko kuyaturaganisa. Now he is back in Uganda, tuzaguma ntumureta now and again cause nkore media turu kugira ngo tukuze brands cona nagambire ndi kutandika nti korobe twire nore ntakurebeka nkwasire microphone. It means we've been grooming someone else and he's doing well. Nabandi itoturu kugira ngo tukuze brands za followinga muri aba comedians MC Mashwe ko Mr. Life Kabaka nabandi bana binji. So Julius Wire yabarya at any time tuba tumwakira kandi exposing acone cyakuba abinire. So tukumarira Julius Wire wishemwe kandi umwishunguzi. Abare bitu basijire yuka ikigambo cya Ruhanga ka Bible verse nkemwe. Ikigambo cya Ruhanga kinkubarekera abo kutureba mwena. Bible nejanti Romans 8:14 ndabara kwebera umwoyo wa Ruhanga n'ubana ba Ruhanga. So what does it mean? Chimansa nti iwe wano ibembera umwoyo wa Ruhanga ari iwe nwakugaidinga ombinde byo kuba nokora niyo mwana wa Ruhanga kandi hati iwo ino moyo ndiza rukwebembera ninga siyo inira kirinde rukwebembera rukupushenga nkoreki really atari umwoyo wa Ruhanga. So iwe noriyo mbindi ejo nivasi nkubasa kubarekera we bari munonga amin. Amina. So we were one atureba Jinkore Media TV kandi ntujang feel ankore nan beyazini ZDJ. We had Julius Wire mweshongozi wa gospel nebye shongoro birunju mnonga roko shongoro kari muni katambura kari at first na nyenkanke sirako mu Nigeria kaba kweta so good gender platform zona oka searching subscribing watching viewing sharing for God and my country. I love you all.